tục ấy á tụi mẹ ba cha ông nơi tự kia cha cha ăn chứ nơi tự kia ăn chơi mà nấu chưa thực hiện cha phải đăng ban đấy con ban này tao mà chấm hiên nâng ít nào សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគេសរសៃចង្កេះលៀនទ្រនាប់ឌីចអង្គងឈឺចុករយដល់ជើងគឺអាចមកព្យាបាលនៅកន្លែងលោកគ្រូពិសេសស្ដីសរសៃបានដែលមានអាសយដ្ឋានគឺនៅភ្នំពេញទោះមុខនេះសាហេងលីផ្លូវ271ផ្ទះលេខ 322 សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬមកដល់ទីតាំងគឺនៅភ្នំពេញទល់មុខនឹងសាហេងលីផ្លូវ271ផ្ទះលេខ 322 ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា này nâng mày ống lên nâng món chơi rồi nhâm thế nào mà thất tộc ấy nè